Veliki pozdrav i dobrodošli u naš novi video. Početak novog milenijuma u našoj zemlji došao je u trenutku kada je Srbija već bila iscrpljena ratovima, sankcijama, inflacijom i izolacijom. A ipak, iza kulisa, sve što se desilo 5. oktobra 2000. godine nije bilo spontano, niti narodna revolucija koja je srušila diktatora. Bila je to pažljivo osmišljena, planirana i sprovedena operacija u kojoj su ključnu ulogu imali strani ambasadori. Zapadne službe i njihovi lokalni poslušnici, ljudi koji su posle toga zauzeli vlast i omogućili podelu državnog bogatstva i uništavanje svega što je ostalo. Ali da bismo razumeli taj pad, moramo se vratiti unazad i pogledati kako je Milošević od političara koji je na početku imao podršku iz zapada i istoka, postao meta broj 1 svih tih centara moći. Kada je Slobodan Milošević 80. godina preuzeo kormilo Saveza komunista Srbije, on je za zapad bio pragmatičan lider. Sa njim se računalo, jer je predstavljao čoveka koji može kontrolisati srpski narod u momentu kada se Jugoslavija počela raspadati. U prvim godinama Milošević je imao sastanke sa zapadnim diplomatama, održavao kontakte sa Amerikom i Evropom i tada ga niko nije nazivao balkanskim kasapinom. Naprotiv, posmatrali su ga kao čoveka koji će čuvati Jugoslaviju. Ali ubrzo, kada su interesi velikih sila krenuli ka definitivnom rasturanju jugoslovenskog prostora, Slobodan Milošević postaje smetnja. Njegova politika da srpski narod ne može ostati razbijen i bez zaštite u republikama koje su želele nezavisnost, sukobila se sa planovima Zapada da stvori male, zavisne državice. Od tog trenutka, Milošević je od partnera postao diktator. 90. godine donose ratove, sankcije, inflaciju i izolaciju. Dok je narod tonuo u bedu, zapadne službe nisu sedele skrštenih ruku. Njihova strategija bila je jasna: iscrpeti Srbiju, a zatim unutar same zemlje stvoriti opozicioni front koji će, uz njihovu pomoć, jednog dana ukloniti Miloševića. Taj proces je trajao čitavu deceniju. Amerikanci su preko svojih fondacija i raznih nevladinih organizacija počeli da ubacuju milione dolara u Srbiju, ne da pomognu narodu, već da stvore mrežu svojih ljudi. Tako su nastali razni nezavisni mediji, aktivisti, studentski pokreti. Najpoznatiji primjer bio je Otpor, organizacija koja je na prvi pogled djelovala kao spontani bunt mladih, a u stvari je bila direktno obučavana od strane američkih instruktora. Instrukcije, priručnici, pa čak i grafiti koji su crtali, sve je bilo deo iste propagandne mašine. U to vreme, opozicija u Srbiji bila je šarolika, od nacionalista do liberala. Ali svi oni su imali zajednički interes: rušenje Miloševića. Strane službe, naročito CIA i MI6, znale su da bez ozbiljnog finansiranja i logistike ta opozicija nikada ne bi uspela. Zato su stvoreni kanali, pare su ulazile kroz ambasade, kroz razne međunarodne fondove, kroz posrednike. Lideri DOS-a. Demokratska opozicija Srbije redovno su odlazili u ambasade na konsultacije. Američki i britanski ambasadori u Beogradu bukvalno su im davali instrukcije šta da rade i kada da deluju. Najvažniji političari iz DOS-a već su tada bili vrbovani. Nekima su obećane funkcije, nekima novac, nekima zaštita na zapadu. Njihov zadatak bio je da narod ubede da je rušenje Miloševića jedini put u Evropu i bolji život. Ali da bi cijela operacija uspela, trebalo je stvoriti osjećaj da je narod spreman da eksplodira. Milošević je sam dao povod raspisivanjem izbora 2000. godine. Verovao je da još uvijek ima dovoljno kontrole i podrške da pobedi. Međutim, Zapad je već tada uložio ogromne pare u opoziciju i u medijsku kampanju. Sjećamo se kako su nezavisne televizije i novine tada svakodnevno bombardovale narod pričama o diktaturi, siromaštvu, kriminalu. Naravno da je to sve bilo istina, narod je zaista živeo teško, ali način na koji je to servirano bio je deo šire strategije da se stvori atmosfera konačnog obračuna. Kada su rezultati izbora pokazali da Milošević gubi, ali je pokušao da ih ospori i produži vlast, to je bio trenutak koji je Zapad čekao. Opozicija je pozvala narod na proteste, a Otpor i ostale organizacije su bile logistički spremne. Hiljade ljudi su dovučene u Beograd, iz unutrašnjosti su stizali autobusi i sve je izgledalo kao spontani bunt naroda. Ali iza svega toga stajale su službe koje su mjesecima planirale svaku sitnicu, od toga ko će upasti u skupštinu, do toga kako će izgledati kadro u medijima. Sjećamo se bagera koji je probio ogradu skupštine, i to je bilo planirano. Sve kamere su bile tu da zabeleže herojski čin naroda.
A policija i vojska? Pa oni su već bili iznutra podeljeni. Mnogi visoki funkcioneri MUP-a i vojske već su imali kontakte sa stranim službama, mnogi su dobili signal da ne smeju da brane Miloševića. I zato je cela scena izgledala kao pad Berlinskog zida, u par sati cijela država je promenila vlast. Taj 5. oktobar mnogi su opisivali kao pobedu demokratije. Ali istina je da je to bila pobeda stranih interesa nad suverenitetom Srbije. Narod je verovao da je pobedio, da dolazi novo doba slobode i prosperiteta. A u stvarnosti, tog dana su otvorena vrata kroz koja su ušli strani ambasadori i strani savjetnici da vode zemlju, dok su domaći političari samo izvršavali njihove naloge. Od tog dana, ništa više nije bilo u našim rukama. Pad Miloševića označio je početak nove ere. Na vlast dolazi DOS koalicija od preko 20 stranaka, koje su bile toliko različite da su se jedino mogle ujediniti oko zajedničkog cilja i da sruše Miloševića. I tu se pokazala prva zamka. Kada je taj cilj ispunjen, na scenu je stupila druga agenda, agenda stranih ambasada. Dok je narod verovao da se rušenjem starog režima otvaraju vrata demokratije i boljeg života, političari iz DOS-a su već tih dana pregovarali sa svojim sponzorima. Ambasadori Amerike, Velike Britanije i Nemačke ulazili su u zgradu vlade kao da ulaze u svoju kancelariju. Njihove instrukcije nisu bile sugestije, već naređenja. Prvi zadatak bio je privatizacija. Rečeno je da Srbija mora da sprovede reforme, a to je značilo rasprodaju svega što je vredelo. Fabrike koje su decenijama hranile porodice radnika, odjednom su proglašene za gubitaše. Strani eksperti dolazili su sa gotovim planovima. Vredna preduzeća prodavana su za sitniš, a često su i sama zatvarana da ne bi konkurisala stranim kompanijama. Radnici su preko noći izbačeni na ulicu, bez posla, bez socijalne sigurnosti. Oni koji su se nadali slobodi i boljitku, dočekali su pljačku nezabeleženih razmjera. U to vreme, Zoran Đinđić, premijer Srbije, bio je glavna figura reformi. Predstavljen kao evropsko lice Srbije, Đinđić je imao podršku Berlina i Vašingtona. On je želeo brze i radikalne promjene, verovao je da će Srbija za par godina postati deo Evropske unije. Ali cena tih promjena bila je ogromna. Svaka odluka donosila se pod pritiskom stranih ambasadora. Dok su fabrike zatvarane, strani kreditori, MMF i Svjetska banka, počeli su da diktiraju uslove. Krediti su uzimani ne da bi se ulagalo u razvoj, već da bi se servisirali dugovi i kupovao socijalni mir. U isto vrijeme, dok su jedni postajali tajkuni, drugi su tonuli u siromaštvo. Izrasla je nova elita i političko-tajkunska klasa koja je nastala direktno iz DOS-ovog okrilja. Ljudi koji su juče bili borci za demokratiju, odjednom su postali vlasnici banaka, medija, preduzeća. Sve je bilo unapred dogovoreno, strani investitor kupuje deo fabrike, domaći političar dobija proviziju, radnici gube posao. To je bio obrazac koji se ponavljao u svim sektorima. Paralelno sa tim, otvoreno je pitanje saradnje sa Haškim tribunalom. Već nekoliko mjeseci nakon promjene vlasti, zapadne ambasade počele su da traže izručenja. Milošević, koji je do juče bio predsjednik, ubrzo se našao u centralnom zatvoru. Njegovo izručenje Hagu organizovano je u potpunoj tajnosti, čak i bez saglasnosti tadašnjeg predsjednika Jugoslavije, Koštunice. Zoran Đinđić je doneo odluku, pod pritiskom i za veliku financijsku nagradu od Zapada. I tako je prvi predsjednik jedne zemlje u Europi posle Drugog svjetskog rata izručen stranom sudu. To je bio jasan signal da nova vlast nije tu zbog naroda, već zbog interesa stranaca. Narod se osjećao izneverenim. Oni koji su izlazili na ulice 5. oktobra verujući u slobodu, sada su shvatali da slobode nema. Umjesto Miloševićeve vlasti, dobili su protektorat. Ljudi su masovno odlazili iz zemlje, nezaposlenost je rasla, sela su se praznila. Dok su na televiziji govorili o evropskoj budućnosti, stvarnost je bila beda i beznađe. Ono što je posebno bitno jeste uloga stranih službi u svim tim procesima. CIA, MI6, BND, sve te službe imale su svoje ljude u novoj vlasti. Znali su tačno koga mogu da kupe i čime da ga učene. Neki političari su postali direktni agenti. Drugi su radili iz lične koristi, ne shvatajući da su samo pijuni. U svakom slučaju, odluke koje su donosili nisu bile suverene odluke Srbije.
I tu se krije suština, 5. oktobar nije bio pobjeda naroda, već kapitulacija države. Posle izručenja Miloševića Hagu i početnog talasa privatizacije, Srbija ulazi u najdramatičniji period svoje novije istorije. Država je faktički bila u rukama dosta, ali iza kulisa glavnu reč vodile su strane ambasade. Najveći pritisak dolazio je iz Vašingtona i Brisela. Njihov plan bio je jasan, Srbija mora da bude slomljena ekonomski i politički, kako bi postala poslušan pion na Balkanu. Zoran Đinđić, tadašnji premijer, postao je centralna figura tog procesa. On je u narodu predstavljao simbol brzih reformi i evropskog puta, ali njegova politika je bila sve samo nesuverena. Pod snažnim uticajem Nemačke i Amerike, Đinđić je ubrzano sprovodio privatizacije i otvoreno pregovarao o saradnji sa Hagom, NATO-om i Evropskom unijom. Njegova vizija bila je modernizacija Srbije, ali na način koji je potpuno zavisio od stranih kredita i instrukcija. To je značilo da je svaka odluka od prodaje jedne fabrike do donošenja zakona poprolazila kroz filter ambasadora. Taj tempo izazvao je ogromne podele unutar samog dosta. Vojislav Koštunica, predsjednik Jugoslavije, bio je suprotstavljen Đinđiću. Dok je Đinđić želeo brz ulazak u Evropsku uniju i otvorenu saradnju sa NATO-om, Koštunica je pokušavao da igra na kartu nacionalnog dostojanstva. Ali i on je bio ograničen, iako se suprotstavljao prebrzim potezima, ipak je dozvoljavao da strane službe diktiraju ključne odluke. Koštunica je više bio figura koja je pokušavala da uspori Đinđića, nego neko ko je istinski radio na očuvanju suvereniteta. U takvom okruženju nastaje paralelna struktura moći. Na jednoj strani su političari, a na drugoj je mafija i tajkuni. Tokom 90-ih kriminalne grupe imale su podršku režima, ali posle 5. oktobra nisu nestale, samo su promenile gazde. Neki od DOS-ovih ljudi bili su direktno povezani sa mafijaškim krugovima. Zemun i Surčin postali su centri moći, a mafija je ulazila u poslove privatizacija i državnih tendera. Strane službe su to znale i koristile, preko kriminala kontrolisale su i politiku. Vrhunac tog sukoba bio je atentat na Đinđića u martu 2003. godine. Zvanično, atentat je izvela zemunska mafija uz pomoć delova jedinice za specijalne operacije ISO. Ali mnogi analitičari i danas tvrde da to nije bila samo osveta mafije, već da su u sve bile umešane strane službe koje su želele da uklone premijera koji je u jednom trenutku počeo da im smeta. Đinđić je, pred kraj života, pokazivao znake da želi veću samostalnost. Govorio je da Srbija ne može večito biti kolonija i da mora da ima sopstvenu politiku. To je bilo dovoljno da mu presude oni koji su ga ranije gurali napred. Njegova smrt bila je signal da u Srbiji nema lidera koji može samostalno voditi zemlju, svako ko pokuša bit će uklonjen. Nakon atentata, vlast preuzima Koštunica i njegova struja. Ali ni to nije značilo povratak suvereniteta. Naprotiv, politika je postala još više kompromiserska. Sa jedne strane, Koštunica se predstavljao kao nacionalni lider, a sa druge strane, isporučivao je Hagu sve one koje je Zapad tražio. Čuvena hapšenja poput Karadžića i Mladića nisu bila stvar pravde, već trgovine. Svako izručenje značilo je novu tranšu kredita ili otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Tako se narod prodavao kao roba na pijaci, a političari su se kitili titulama reformatora. Privatizacija se nastavila nesmanjenom žestinom. Telekomunikacije, banke i industrija, sve je odlazilo u strane ruke. Selišta su postajala pusta, mladi su odlazili u inostranstvo, a narod je počeo da shvata da obećana evropska demokratija ne postoji. Umjesto boljeg života, dobili smo kolonijalni status. Umjesto slobode, dobili smo protektorat. I što je najtragičnije, sve to je bilo maskirano pričom o evropskim integracijama. Svaka nova vlast posle 5. oktobra koristila je istu mantru, još malo i bit ćemo u Evropskoj uniji, još malo i živećemo kao u Nemačkoj. Ali taj još malo traje i danas, dok Srbija i dalje gubi suverenitet, resurse i narod. Posle atentata na Zorana Đinđića i dolaska Koštunice na vlast, Srbija ulazi u novu fazu političke paralize. Država više nije imala lidera koji bi mogao da povuče odlučne poteze. Koštunica je igrao ulogu čoveka mere, ali zapravo je to značilo samo jedno odlaganje i ćutanje dok se zemlja polako predavala pod pritisak Zapada. Kosovo postaje centralno pitanje. Dok je narod verovao da je Koštunica spreman da zaštiti južnu pokrajinu, realnost je bila surova.
Strane službe i zapadni centri moći radili su ubrzano na formiranju kvazi države, a Srbija je davala samo reči i prazna obećanja. U martu 2004. godine desio se pogrom nad Srbima na Kosovu. Crkve su gorele, sela su praznela, ljudi su proterivani, a država Srbija je stajala nemoćna. Ta nemoć nije bila slučajna, ona je bila sistematski stvorena. Zapad je hteo da pokaže da Srbija nema ni snagu ni pravo da odlučuje o sopstvenoj teritoriji. Mediji su u to vreme igrali ključnu ulogu. Umjesto da brane istinu i narod, oni su svakodnevno bombardovali građane pričama o evropskom putu i lepšoj budućnosti. Novinari i urednici koji su pokušali da govore suprotno, bili su proglašavani za nacionaliste, ekstremiste ili ljude koji koče put Srbije ka Evropi. Tako je stvorena matrica da je svaki pokušaj odbrane nacionalnih interesa zapravo nazadnjaštvo. A svako poniženje koje dolazi s polja predstavljano je kao korak ka modernizaciji. U takvom ozračju dolazi i do ključnog događaja u proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine. Dok su u Prištini paljene zastave i otvarani šampanjci uz podršku Amerike i većeg dela EU, u Beogradu je vladao haos. Demonstracije naroda bile su snažne, ali vlasti su opet delovale podeljeno i nemoćno. Jedni su govorili o prekidu odnosa sa državama koje priznaju Kosovo, drugi su iza zatvorenih vrata već pravili dogovore sa Briselom kako bi se sve to zamaglilo i potisnulo. Najveća tragedija bila je u tome što ni tadašnja opozicija ni pozicija nisu imali hrabrosti da preseku, svi su se krili iza fraza, dok je Srbija gubila još jedan deo sebe. Nakon tog udarca, Srbija je definitivno uvučena u začarani krug pregovora i ustupaka. Evropska unija je postavila Kosovo kao uslov svih uslova. Ako želite evropsku budućnost, morate se odreći Kosova. To je bila poruka. A političari u Beogradu, iako su se na rečima busali u grudi, u praksi su pristajali na briselske sporazume, na pregovore bez kraja i na prepuštanje institucija. Policija, sudovi, energetika, sve je postepeno odlazilo u ruke prištinskih vlasti, dok su domaći političari objašnjavali narodu da je to tehnički dogovor. Za to vreme, narod je postajao sve siromašniji. Privatizacija je uništila fabrike, mladi su masovno odlazili, a sela su ostajala prazna. Umjesto suvereniteta i dostojanstva, Srbija je dobila kredite, strane banke i obećanja bez pokrića. Mediji su nastavili da serviraju priče o usklađivanju sa evropskim zakonima, dok se narod pitao gdje su plate, gdje su radna mesta, gdje je pravda. Srbija je ušla u fazu gdje više nije bilo razlike između vlasti i opozicije. Svi su igrali istu igru u obećanja narodu, poslušnost zapadu. Oni koji su nosili patriotske parole u opoziciji, čim bi došli na vlast, potpisivali su iste sporazume kao i njihovi prethodnici. Tako se zatvorio krug izdaje, narod glasa nadajući se promeni, ali dobija samo novu masku iste politike. Dolazak Srpske napredne stranke na vlast nije značio nikakvu suštinsku promjenu, već samo nastavak iste politike, ali pod mnogo čvršćom kontrolom i mnogo jačom propagandom. Aleksandar Vučić, nekadašnji radikal i čovjek koji je 90-ih grmeo o patriotizmu, pretvorio se u glavnog promotera evropskog puta i saradnika zapadnih centara moći. Ta transformacija nije bila slučajna, ona je bila pažljivo planirana i vođena s polja. Strane službe su dobro znale da srpskom narodu više ne mogu prodavati otvorene poslušnike poput nekih dostovih lidera. Trebao im je čovjek koji će se predstavljati kao nacionalista, neko ko će povremeno udariti pesnicom o sto, a onda tiho potpisati sve što se od njega traži. I upravo zato su odabrali Vučića. On je na rečima branio Kosovo, dok je u stvarnosti potpisivao briselski sporazum i predavao institucije Prištini. On je na televiziji govorio o nezavisnosti Srbije, a iza zatvorenih vrata dogovarao aranžmane sa NATO-kom i stranim investitorima koji su dobijali naše resurse za sitne pare. Mediji su u Vučićevoj eri postali oružje kao nikada ranije. Dok su 90-ih i 2000-ih ljudi bar imali alternativne izvore informisanja, danas je većina medijskog prostora potpuno pod kontrolom. Svaka kritika vlasti proglašena je izdajom, dok su režimski tabloidi svakodnevno pumpali priče o zaverama protiv Vučića i neprijateljima države. Tako je stvorena atmosfera straha u kojoj običan čovjek više ni ne zna šta je istina, a šta propaganda. Privatizacija i pljačka nisu stali, samo su promenile oblik, strani investitori dolazili su u Srbiju u subvencije koje su plaćali sami građani.
Fabrike su otvarane, ali plate su bile bedne, dok su subvencije iznosile stotine miliona evra. Narod je bio učenjen radnim mestima, dok su tajkuni i strani partneri izvlačili profit. Javna preduzeća, zemljište, infrastruktura, sve se postepeno stavljalo pod kontrolu stranog kapitala. Vučićev sistem je doveo i do potpunog urušavanja institucija. Parlament se pretvorio u cirkus, opozicija u karikaturu, a sudstvo u poslušnika vlasti. Demokratija je ostala samo na papiru. Sve odluke donose se u kabinetu jednog čoveka, dok se narodu svakodnevno plasira priča o borbi za bolji život. Kosovo je i dalje centralna tačka izdaje. Dok Vučić javno govori da nikada neće priznati nezavisnost, on faktički prihvata sve što mu se servira. Briselski i vašingtonski sporazumi, predaja energetike, policije i pravosuđa Prištini, sve to urađeno je pod njegovim mandatom. Narodu se serviraju velike reči, ali istina je da Srbija nikada nije bila bliža gubitku Kosova nego danas. Sistem Srpske napredne stranke oslonjen je na strah, propagandu i ucenjivanje. Građani su svedeni na poslušnike i institucije su prazne, a zemljom vladaju strane ambasade i domaći plaćenici. Oni koji su obećavali patriotizam postali su najpokorniji izvršioci tuđe volje. Srbija se, umjesto da ide ka istinskoj slobodi, sve dublje srozava u koloniju gdje se odluke donose van njenih granica. Kada se podvuče crta, jasno je da je 5. oktobar bio samo uvod u dugi proces počinjavanja Srbije. Oni koji su se tada predstavljali kao oslobodioci, kao borci za demokratiju, pokazali su svoje pravo lice i bili su samo produžena ruka stranih interesa. Strane službe su ih postavile, obučile, finansirale i na kraju nagradile. A nagrada nije bila bolja budućnost za narod, već fotelje, privilegije i prilika da opljačkaju sopstvenu zemlju. Svi oni, od dostovih lidera, preko žutih demokrata, pa sve do današnjih naprednjaka, imaju zajednički imenitelj i nisu služili narodu, već strancima. Dok su narodu obećavali Evropu, pravdu i slobodu, u stvarnosti su mu oduzimali fabrike i gasili radna mesta, prodavali resurse i predavali nacionalne interese. Dok su se zaklinjali u demokratiju, gušili su svaki slobodan glas. Dok su se pozivali na patriotizam, potpisivali su sporazume koji su kidali Srbiju deo po deo. Njihove priče su se menjale, slogani su se obnavljali, ali cilj je ostao isti da narod bude poslušan, zbunjen i ponižen, dok oni pune svoje džepove i izvršavaju naređenja koja im dolaze s polja. Srbija je pretvorena u laboratoriju stranih interesa, a naši političari u sitne činovnike koji čekaju odobrenje iz ambasada pre nego što povuku bilo koji potez. I zato je pitanje koje se nameće jasno, hoće li Srbija ikada imati vlast koja će služiti isključivo svom narodu, a ne stranim centrima moći? Hoćemo li ikada prestati da biramo između stranih plaćenika u različitim oblicima i konačno stati na svoje noge? Ili ćemo zauvek ostati taoci politike gdje je sve na prodaju od fabrike i zemlje, do časti i budućnosti? Jer ako nešto pokazuje 5. oktobar i sve što je usledilo, to je da se ime političke stranke i lidera može menjati, ali izdaja ostaje ista. I dokle god nas vode ljudi koji gledaju samo lične interese i pune račune u inostranstvo, a ne ulice i fabrike svoje zemlje, Srbija će ostati opljačkana kolonija. Pitanje je da li ćemo ikada imati snage da se tome suprotstavimo i da konačno kažemo dosta je bilo, Srbija više nije na prodaju.